ما باش بيت هم شوانين هجا بريز از عادل احمد مزاجشتان وتشانج اركيج ورا بيشكش بكم فرمود اسبيك داشن سرنوشا انجمن آیا سدانیا کانتونا جزیره یا سایا لشکر کرنا نچار پسند کر و انجمنان اجتماعی کرد لسوریه او بریار رد کر. شریعه پگی و داعش لروج آوا و روش هلاتی هریما کوبانه دوما و پروسه پفگوهرتنا گرتیان دناو برا هر دو آلیان دا بردواما. رژیم اسد چالکوانه کرد جزندانین خبردان. سروکن نوحی هف پیمانیا اپوزیسیون هادی البحرا خوندوانین سوری دکارن دزانن گهن ترکیه دا خوندنا خواه تمام بکن. لسر سینور لبنان و سوریا شردنا برا حزب الله لبنان و هزین اپوزیسیون دا درکتن. سلاووريس دو انجمنايا سدانيا ريفبريا كانتونا جزيريا بسر بي ديفايا سايا لشكر كرنا اجباري پسندكر و انجمنا اجتماعيا كرد لسوريا او ياسا رتكر امازان يارن بهتر دي رابورت دا تماشبك جاري كدن افدست هاتن بلندكرن في جاريج بو پسندكر لشكر كر بو كودوه لباجار عامودي روجافاي كردستاني انجمنا يا سادانينا ريفبريا خوسر يا سرب بارتيا بيدي و جوينك لدار خست و تیده جاره کدن همو دستین اندامن و انجمنیش بو پسند کرنا یا سایا لشکر کرنا نچاری یا اجباری هاتن بلند کرن لگوری و یا سایه کو دویج هر مالباتا کی کانتونا جزیره خورتا کی لشکریا نچاری بکه و تفلی هزن کانتونی ببه کو دوی تمنی وید نافبرا 18 حتا 3 سالی دبه لگوری و یا سایه دم ارکی لشکری شش مهن و دکارن لسر هف یانجی هر شش مهن خود ده هیاما سالکه ده بکن وجبو خوندوانان دکارن ده هیاما 2 سالان ده وی ارکی انجام بدن. او یاسا تنه جبو خورتان نچاریه لی جبو کچ و جنان نه نچاریه و اگر بخوازن او جی دکارن تفلی هزن کانتونی ببن. لگوری یاسایا لشکریا نچاریه کانتونا جزیره یا سر به پیده و مالباتین شهیدین یپگی و آسایشه ین سر به پارتیا پیده و مالباتین کو اندامن و دناوا هر دو هزان دنه تین عفو کرن جبلی وانجی مالباتین کو یک کور بتنی هنه و کسین خودان پیدوین تایبت و کسین کو نخوشیا دریج هنه او جی تین عفو کرن. لگوری وی یاسای یاسا پشتی بلافبونا وید روجنامه فرمی یا کانتونا جزیره ده و بی جیب جی کرن. جالیه خواه انجمن اجتماعی کرد لسوریه اف بریارا کانتونا جزیره یا سر به پارتیا پیده و یا بناوی ارکی خوپارستنا لهرمین ریوبرین خوسریا دموکراتیک رد کرد. اندامه امینداریا گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه فیصل یوسف جارکر گوت کوان دنامه خود دیار کربون کوی انجام خراب لسر روجاوای کردستان هبن و رژیا کوچبریه و والاکرنا روجاوای کردستان زیاده تر بکه. فیصل یوسف هر وها گوت وکو هر جار انجمن اگل یا روجاوای کردستان پروژه کی پیشکشی انجمن اجتماعی کرد لسوریه دکن و الهویا برسوی نامینن و پسند دکن و لسر مجی فرض دکن. تیزانین کو بریا دمکی انجمن یاسادانینه یا کانتونا جزیره او بریارد نامه کداش بو انجمن اجتماعی کرد سوریه شانده بو لی بریا کو انجمن بریار لسر بده و نامه که بشینج انجمن یاسادانینه یا کانتونره او یاسا هاته پسند کرن. پشتی پسند کرنا یا سایا لشکر کرنا نچاری یا کوج علی انجمنای سدانه یا ریوبریا کانتونا جزیره یا بسر پارتیا پیده و گلک نرازی بوندنا و خلکن روجاوای کردستان دا جیکریا و هر دوی درباره دا پنابرین روجاوای کردستان ین کو لباجاری هولیر دمینن نرین خوا انسمان. عجبو تجنيد قرارات تجنيدية تالي طبعا محمو بيرنا محمو بارزنا ولاطي خبوكن بس انه كتجنيد اجباري ادبيم شيء قالك زحمته دوارو جادا ودواتشي وازرو فيهم تاد مشن تشكو قالك خورت هنا بخنا خفاقي داينا متزوجين عائلات اخويتكن هاد قالك الكردستان نجبو مراتي اخويتكن ادبيم انه بعدين تشتكي حتى مو كاربي حماية ولا تاخذ مو طوعيا هريدا تشتكي يعني تشتكي اجباري قالك زحمته بيرا جبر قرارات الزامة عسكرية بيديرها بالنسبة لجمرة انه
وقت تعداري كوري الصلوات كخزمتا ولات قرارات جيرنافن إيرو أم حمو بيش مرجاناش كسي وري خستن أم إيرو ميزن الشورشي أيلولي شورشي برزانيتي شورش نشر بشتا خورتات تانية بو سر بشتا ختيارة بو سر بشتا مزنا بو إيرو روج آفاجي إيرو تشي خطر ولي سر روج آفا إيرو محمواتي خستن نش بيدي تنتي خستن ونش تشين داك إجباري تي خستن إيرو دفي ظرفات إيرو يعني درخصنا قرارك تجديد الزامي رو تشتكي ندرست جبر إيرو قال كاس هيا بنابرة قال كاس هيا طلابن قال كاس هيا نخش هون قال هر كاسي الزام بكي ديسا امسر نقطه تاكيد كن ام بجن إيرو وقت خطرك وري سروش افا نبجهت كيف قريدايه حمو كاسي فقريدايه بخورتافا بختيارافا بزلامافا بزاروكافا تشكسكي راز براجبي تشكي إيرو واجبيتي خصتن إيرو خورت وخندفان الواجبي وا انه بالسلاح بقلمي باش كتنا ولات بي بخن سرفي بريارة بهذه داي صار تجنيدا ما تخواص بريار تشتي بريارك قومي بحركة كردي بالأجمع بإيرو فعلا بارسنا روج آفاج هر ولاتكي كردي خواستنكو إيرو دور دمي إيرو بريار جهكا خاص دركتي أف جهات تمثيلها ملت تفدناكي غيرك ما تخواست أو تمثيل جماعة حركة كردي بحمورة بي خورت فكرات حزب هر كساكي كو بدست بدست اما ايرو بريارك بجهك دكتيا تنريني مدا انه او بريار ناجسه هروها لكمپا دومیزه و هر درباره وی که وها پنابران نرینن خو آنین زمان براسي أف بريارة هاتي دان مثلا الأشكالية كوتكي ندجي خد أزبينم جبرجو روشا ملتي ما وكا أم ترد زانن نا أو روشا يعني نا كهرباء نا عطتشنينا كارنينا إيرو دبيجن وكا قلتنا كتينا برايكي دبي وقتي شراد بورن وقتي خيرات بهرن وقتي بريارة تصينن بتناخذ تصينن وسر كيف أخو بدلي خذ تصينن شما تتسمحني هزي فلاها تشبن مثلا هزي عربي منطقة تشبن شما ناهل هزي ما كردا ام بيجو تم بيجرن جبن هكرم فجرن ديروكا ثورة انيا شورشة كثيف فرض نكري انه تجنيد اجباري د شورشة دا تشبن يعني براستي بتشكي نو ام دبينن دفي شورشة دا اف عمري جوهاتي حد عندج حجده حتى استهصالي ابنها او انكار دكن سر عردامه يا كردي روج افا براستي في قراره هنا كتخوازن فاكساجي دوري عرضي بكن بله تمشوانین هجا هر درباره پسند کرنا لشکر کرنا نچار او بریارا کش آلیه دستیار تشریعی هاتسی درخستن نهاجی جیان بدرخان پارزر و اندام نوندایا سا ج المانیا بریا سکایپ مریدن باش کاک جیان دست به که دا وکیا سا اون و بریاره اونها چاوا دخوینن بریارا لشکر کرنا نچار یا کش آلیه دستیار تشریعی هاتی درخستن نهار تستندن اجباركو تبن جاكو ياساي نينا كو هيزك شركه نافخوي كسين سيفيل بزوري تشكدار بك يعني تبن جاك بينا ياساي نو نتبيده هيا وناد ياساي هندري سوريا ده هيا بله ضربه يعني بنجاها ياساي جيرهيج نينا بريار زو جي بفجراندن بكشاندن كاك جيان ام بهفينت بمره بسر هيلا سكايبي ام هرن علي محمد اسماعيل سكرتير مكتب السياسيه بارتي ديمقراطي كردستان سوريا وجه اسطنبول بريا تليفون مره بدن باش كاك محمد دسبه كده لسر في بريا هاتي درخستن يعني جبرت بريكو ان برسفانا ما وابدن اف بريار هات بسنت كرن باشا لابوريج حميتا مشابانين راديا اركيرا براسي بريارة خرابة نتجي خدهاتيا شاشديكي نظنها الحق ملاتي ما تكرن نخاصة ملاتي كرد سوريا وتفجرها سياسية كردي ديرورا ودورنيرين جوي حياة وحتى راداكي باش تيدقهيق ودورا ملاتي ما وقضيامات تشيد تشبيلان تين جريدان بدوي دما هذا دوي وقتي هذا ما برجواندیه که و مصلحه که دورا کردی به والا کرن برجواندیه که گو مطرسیب که در هر مالبات کیدا و در هر عائله کیدا و در هر کس کیدا اویا برجواندیه رژیم جدید هنا و داعش و واجی و مؤامرات سر ملتنا حمید خوازن دور به والا کرن ام کریاره ها یک جوان تشتن گو به دور به والا کرن خورتا ملتنا و در کذا اویا و خرابی کی چیده
بلا کس مزاوده نکش بو بروانی در مال و ملک و سامان خلقه ده درگو اگر بو وقت بروانی لازم به ملت ما تبدا و حرکات سیاسی تبدا و ملک و مال و جن و ضروب ملت ما تبدا و بروانی در خدا بکه لی اما ام خورت خبیش دن سیبریا پیاده تنه ده وحزبك يكتا وامر الواقع صار ملت ما فرض بك بهالسنه هم وقيمه منها كثيريه به ابيا وبخذ مطرسيه داخل دلي خلكيدا بخذ عالمي تجنيد اجباري بخويا يك الشوازي رجيم دكتاتوره تجنيد اجباري بخويا نت شوازي نشر الثانيه وتجنيد اجباري تجاري جي خدمته برفانيا ملت نكرياش غيري كرسيه دا صلاداره فراسيه نظام خدمه اجباري اویا رژیم یکتا شخورا درست کرنه گو پی کرتی و بحفظینن پی مکاسبات برجواندی حزبی دست هنک حزبات تنه بی پاراستن نجبو پاراستنا ملک و مال و سامان خلقیه جبر بی که جی از کریاره کشاشه نجی خوده بیدیام او برادران بی بریاره بگرن و در جدید شتاها بردن ملت كرد تجاري ممكن وكري خاطر بن خدمتها بن شوري حميدي دهامي جربه وغيري ويدا بن حجتها وحميدي نكار ملت خو اهلي خو خلكي خو بحمينه وفرسنا مالي خو بك ملت وي بورياي تنايك وجامي هر حمايه وي بك جبو بحاجه كاك محمد اوني تشاوا كاربن دان ستاندني بوك فان بريارا بكن يعني بشوي كيكو ان كاربن اليكو اف بريار جي هاي داين يعني ولو ام بيجن جي برياري فهنجري جي هناكي جوهرتسنه بخيدا والله دنجت نايم بله اس بستاخوش ترى دوباره بكم يعني اونيك تشاوا وك بارتي ديمقراطي كردستان سوريا اوني تشاوا كاربن دان ستاندنه بوك فابريارا بكن يعني بشوي كيكو هجر اليكو جهاتي داين يعني فابرياري فنجري هنا جوهرتسنه بخيدا ام داخواز نمس ام وكو بارتي ديمقراطي كردستان هروسا انجمن اجتماعي كردي بتوايح حميد بارتي خواب حميد هفريزن كورتاب جناب بخلك دبر هر دلیل نرین هر بازارکی هر جهکی انجمن اجتماعی کردی سفدا بارس بریاره و یا بریاره هتشتکی شاشه و پیتویه برادر مالی وگرن و باید خرابی که بحق ملت ما تکرن اگر بریاره خو هاتن وگران و نگراندن ام اجرای گشتی را بدن دیار کرنه و ام بیجن ابتشتکی شاشه خرابیه و پلانه که سر ملت ما چکر تبر جواندی ملت ما تدانینه نسبتي في كريارة هاي قوتي كرن بريك يجي بريارة انجمن منامه كي ارستي انجمن كلي رجاوي كردستان وفيادي كريا جو كاربن خطري ومطرسيا جو في بريارة هاي شوال سر ملطمه سر فيشا كردي ودوي درفتا نازك ذات دوي دورا طنقاوا جو ملطمه تبدا تيجي غيري جيانو طنقاويا جياني وحياتي مطرسيا ضروكي واجي تيخ مطرسيا دات زحمتيك زوري زارخ هنا كاريه برافين عسكريه سوريا طبعا جبو حمايتها كرسي الدكتاتور بشار الاسد ايوه ام بين حمايتها كرسي هنا كي بكن بن رايه حزب خاص ثاني ده بلكي باوريا هر كسي بو حزب ثاني ناي ليغو حركه كردي تبدا بحضره باوريا هر كسي بيتي هر كسي عندي مستعده جو خورت وكتش وجن وملاطمه تبدا بربان لا كس مزاودينك بله يعني اوني تشبكن براتا كاك محمد بريار جيبو يعني احتمالها جسبه وبيدا دس ببريار اخو بكن يعني في درباري دا اون وك انجمن وكن هاتا قوت تشد استيو فتج بليكو ان رايا خو جرايا قشتيرا بدن خويا كرن باشا من رينا خو رايا قشتيرا رينا خو ملاطي قره ومطرفيا خو دعوه ملاطي خو جي كيكو كسكي فيتش تاع نيكرن وهي بيا جواب را دراجي جوجبي خطوه هذا بله هجر بيدي دستيات الشرعية بيجن كانتونا جزيرة هجر لفبرياري فجرا وديتكو أو يعني هن باندورا خوا بشويكي نريني لسر جل ملتي لرش أفادكي برات ويكاربي جفبرياري فجريان جهرتنا كي بخيدا برايا مدى ذي بيتذي جفبريار يعني بريار شاشة تجارة باشية دانينا شاشتيش حمي آلي خضا أو جي شوازك بشوازة دجبرية سياسية وكو مرجع وقوداني بوجبوه تجنيد أجباري هذا مرجع حمي بري خدانا أنجمن اجتماعي كردي وجيد خوازن بله اگر ايگو بخواز شركاتية وبراتية وحوالتية وام طورا آريكارية بربانيت بر ملك ومال وسامان خلقه ده بكن بربانيت بر دوري خدا بكن بلا ام وگرن بنجها كفتنا حوليري والسر هر بنج خالي وي سر هر بنج تورين وي
توري سياسي قام قيادات سياسية هفبش شكن توري أسايشي وأمني أم تشتكي هفبش شكن توري آبوري أم هفبش شكن توري عسكري فضل هفبش شكن خدمة وإغاثة وأغد آريكاريا خلقي أم شوازكي هفبش حمي تورادات شكن نهما أم عسكري دا آريكاريا هفبكن وأسايشي الشفدين مدهما مالي خلقي بكن وتعدين مكن اگر أم براي هبن أم شريكي هذه حرتش تيبن انجلت اسماني كردي كامكانياتي خو خورتي خو بنقا خو جماوري نكيني تحزبانه يعني كاك محمد امكارن هر تشتي بكن حاجه راسه بو برباني برملكم مالو ثمانيه خلتي دايا برباني بردفري كردي دايا امدبينن بله امدبينن كونها روش لروج اوای كردستاني روشك اوارتيا يعني بتباهي روش الودفري نخوشا بله يعني بلكي بيدي وك كانتونا جزيرة يعني أو نتشار بوبيك وك فابريارا درخيج آلية خوا يعني هجر أفبريار در نخس بانا وي بديل لتشبان الجموان بريار نبت إيرو بريار كده يك مقرر الجموال ترفض جديدا إنه والله بحجتها مطرسيا داعش وهجوم داعش الفر منطقي بريار هذا خصنا برأيي مدى توقيتك أنا موفق هذا خصنا توقيتك نجي خدا بريار حاتيا بريار ملاطمة مطرسيتي قلتي خراب جهايا سر ملاطمة سر استقرار منطقي تهجير وتفريغ افراغ منطقي دي خورت حميد دركفن افضل كتنا خورتاج منطقي خدمتها رجيمتك خدمتها داعش وفتك داعش هجوني منطقه ما تجبوش جبوالا بكش خلفي بلي بريار درخم جو اريكاريا والا كرني بكش خلفي الخورتا از اريكاريا شكلك جشكالي يعني شاشتي كي قالك منظومه ده هي يجي مع او برادر لو شاشتي وجه بله جالك سباس محمد اسماعيل سكرتير المكتبة السياسية بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا جسم بولت مربي جالك سباس أمدتشن آلية مهواني خل سر هلا سكايبيج ألمانيا جيان بدرخان كاك جيان يعني وك ريفبريا خوسر يعني آلية يا سايفا أو جما في وايك وك فابرياران دربخن وفرز بكن لسر ملتي روج آفا نا من قوت يعني نا او ونا انجمانا كردي من قوت دشرنا في خويدا يا ساينا وبنتويها يا بله اللغور بيمانا جنيفي بيمانا جنيفي بروتوكولاوي دبيجات تشينابا يعني قافا شركنا في خويد شي ببا البروتوكولا دو مين دا مادا 16 مروك دوي كاسين تشكدار كاسين سيفيل بباريزن بله وبهتر باراستناوان جكارين لشكري يعني اف ماده بقولوا هاتياني في ساندويج كارين لشكري بين باراستن بله اگر مرو في تفي اتفاقيات جنيفي يا تشارا ماده بينجي ويكسي بهفدوره بكي دور دجي تشينابي اگر هيزكا دشرده دركه دادگر بكي وكاسين سيفيل بزوري بكا بنشك يعني وك فابرياران كنجي دبيكو او آلي درخي بله كسيكو فيكاري رادبن خو توانبار دكن يعني توانبارك جنگي جرائم حرب جيرت بيجن بله كاك جيان بروي كاك جيان كنجي زوزوجي بفاغارين بله از بهبي مات البرسامن قهداري بكي كنجي وك فان برياران يعني اجوارا وكن بيج نورمالكو درخن يعني او حالات او ماده تشيت كار بيج مرهنكي شرو بكي الغورياسا او نكارن في درخين يعني هبونا حكومتها هريمي اروج افاي كردستاني ام حمود زانن شرعيتها وان دي فاكتو هاتيه دي فاكتو جي تجار ماف ناديتا كو تخلكن سيفيل تشكدار بك افنينا عند حكومتك تشبه به البجارتن بشتي هالبجارتن برلمانك ويهبا وياسا درخينا او ياسا ويهنجي دكارا ليش بركو شرعيتها هبونا حكومتها هريمي روج افاي كردستاني تاني دي فاكتو يا تجار وين نكاربن خلق سيفيل بزوري تشكدار بكن اجبروك افكارك وان يعني حمو بيركرنا ما في مروفان ايكو حيا انها تشيبونا الاليه كي واف بريار الاليه دنا اجبركو اف بريار وان دخا قنجا جرائم الحرب تاوان بارين جنگي اجبروي دفي نكارن يعني السيرفي هما ولو درباسكن دفي زوزوجي فقرن واگر ماجي دفي بكارنينن يعني اف نكارن مروفاكا بزوري تشكدار بكن اگر ويكرن دبن مجرمين حرب يعني توانبارين جنگي
بله جبروي از نزانم کی افشیروول وان کریا و گوتیا وی قانونی درخینن براستی شارسیه که یاسایی گلک مزنه دمک کو ام گلک بحاجتی پجراندنه که ناونتوینه و بچن کو بخوازن بزوره کسی سیویل چکدار بکن. بله يعني ولو پجراندنه خواه او بخوا خرادكن شباره كاك جيان رخصتن ناف دولتي درباري فانيا ساده يعني او برو لاخو كارن تشبكن تشا او سزايكو وي كاربن فرض بكن لسر جهه بريار جهتي درخصتن رخصتن ناف نتوي ويتي كليه انها بوان تشيكن بخوازن كوز في غافي فغرن بله لداوي ام حمود زانن قالك توانبارن جنگيد سوري ده هاتن كرن و دادگاه ناف نتوی چه بن بو اف کسی هانا حمو توانبار بکن کسی کول دجی مروانتی شرکریه و کسی کو توان جنگی پیک آنیا اف دادگاه ناف نتوی هنگه و بین لسر وی یاسایی بسکنن و کسی کو وی یاسایی بکار آنین و توانبار بکن لهمبر دادگاه که ناف نتوی یعنی مزگود اف کارک وحمو بن بيلكرنا ما في مروفان كو حيانا تشيبونا الآلية كي دنن جبروي از شيروفاتكم في مسألة و راوشكاريا من جوان رج انجمن روج آوای كردستاني جهازن سياسي حكومتا هريما روج آوای كردستاني كو فيغاوي نكن يعني او خو توانبار دكن فيغاوي دا بله او سزان عقوباتنا تايبت هنا كاك جيان دوي درباري دا بله جاره گاوا توان جنگی و توان دجی مروانتیه او دادگاه چید با او دادگاه جخوره یاسایک دیدنه بله و دگوری و یاسایه اف کسین خودگرن و دخن زندانا بله و یک و یک یعنی کسین لشکری کسین بریار ستاندنه کسین بشگرتیا بریاری کرنه کسین بریار بکار یعنی اف بریار قالك خطرك مزنه هم لسر حكومتها هريما روج آوای كردستاني لسر انجمن روج آوای كردستاني ولسر هيزن سياسي اوكو ايكو بشگرتيا في برياري دكن جبر ويد بي زوزولي بقرن بمن السركاغاتان لتجار بكار نينج بركو خطرك مزنه جبوانا بله يعني الدياسادة بجبرقو انهاروش اورتال رج اوای كردستاني بديلك هي جبلي فان برياران كاكجيان يعني هجر اف بريار نهت بانا درخستن بديلك جيرة هي دياسايدا بديل تاني اوا كو بهلن خلق جخوا بين يعني خلق روشك اختياري بين باراستنا ملتي خوابكن باراستنا ديوبافي خوابكن باراستنا هريما خوابكن ريك دنينات نكاري كسكي د شركه نافخايده بزوري چك دار بكي جاب دوين رين سياسي جرا بين ديتن زانن حمو او انجمنا كردي الهف بين وكاربن بهتر خلق قانع بكن كو اوجي خو چك دار بكن وهريما خو باريزن لديسا از بيجم حردو انجمن اگر ديسا الهفدو هاتن اوجي بهفدورا نكارن بريارا كولو انياسا كولو درخينن كسين سيفيل بزوري تشكدار بكن يعني في كسك خونا فيجا في غافي وحيانا يعني اب جارا بيسي شر نافخويد سوريا دام بينن كو هيزك تشكدار دخوازا كسين سيفيل بزوري تشكدار بك يعني في زوج في برياري فقرن بله دمك دس نشان كري هيا كاكشيان يعني هجر دوي دما دس نشان كري دا جبريارا خو نفقرهان ودمي وسزادان لسرواوري كرن في بكار نينن انا یاسا درکت اگر بکار نهات تشتک نبو بله اگر بکار هات و تی یاسا نینه کد بیجن چند کس یک آن 10 آن 100 آن 1000 بله بتنی اگر اف بریار بکار هات او خود خند جیکه توانبارک جنگی یعنی جرائم حرب و گلک خوبی بیشینن جبروی اجوارت بیجم وی کاری نکن جی فگرم بله بله گلک سپاس جیان بدرخان پارێزەر و ئەندامێ ناوەندا یاساژ ئەلمانیا بریا سکایپێ دمەرەبووی گەلک سپاس بۆتە
شرعي بيجي وداعش لرجعوا ورج هلاتي هريما كوباني بردوام دكا نافندا رجهاندنا يبيجي داخوانية كده رجهاند كوچك دارن داعش دورا سينوري تركيا حتى قندي جبل فرج ايري شاك بيك اني وشردنا برا يبيجي وچك دارن داعش دا دركت لغور زانياريان كودو ايواري چك دارن داعش لقندي قادسية بومبيك لسر رياچونو هاتنا ولاتيان بجهكرنا وددما درباسبونا خلكين قند بومبا تقيا دا انجاماوي كده دولاتين عرب جانا خوش دستانا ولاتيك دنجي بريندار كت جالي كيدن و كاري كوميتين كو نابين كاري دنا براي بيجي وداعش دا دكن جبو بيب جوهرتنا قرتيان بردواما اندامي خوجهيا كوبانيا انجمن اجتماعية كرد لسوريا عمر عطي جي اركيرا راگهاند کو کاری پب گوهرتنا گرتیان دنا برای پگی و داعش دا بردوام دکا افدمکا کو او کمیتن کو ناف بینکاری دکن جبوش سربست بردانا گرتیان سیویلین کوبانه لجم داعش کار دکن دهم بردا ده یپگی جی چند اسیرین رخستنا داعش بردا بليتم شوان انهجاهر لسر روشا باجار كوباني بتواهي نهاجي فاروق حاج مصطفى رجنا مفانج باجار كوباني بمريدن باش كاك فاروق هجرهن انو تشي نوه لجم تهبن لسر روشا شردنا براي بيجي وداعش لقندوارن كوباني تجمر راقهيني برسي يعني تمامي بكي طبعا بالنهايه مثلا ما داعش مثلا كرداء وداعش بالنهايه يعني عمره النهايه حتى داوود زلكي زي ده هو طبعا تشتي تطورات يعني تشتي هنا كل لما وصلت يبدو انه تاثيرك يعني انعكاسك ايجابي بصير هذا داعش كير تشيل سلاح تشيل حتى بركي عندما وقجز ذكر كتي خبراء وكتي هنا تدريب كري كتي هنا قرية كريجي ودواري عسكري صعب بكي يعني شهر صعب بكي أنا ماشي دخل ذي مسألة يعني بمعنى دعمي مسألة أو هذا داعش بو لواجي خاصة إنه سيطرات المازن بسبب كوباني تشبي كوباني أو منطقة أو هرم هنا يا كمينة تمامي بجندواري حلبة حتى رقة كمان بس كوباني نال لا بيوانده بيتري هرم الدنيا يجي حمل نال لا بيوانده يجي زختك خوزن لسبب كوباني كل إرادة كوباني بشكينن بركي يعني بدأ بارشاك جوا إمارات أنا وراء علم كري إمارات إسلامية أو لا بالمقابل الخركة ما قال ما وهزم يعني شو جوات سيفيز زي بارتي سياسي ده حد أنجمان بن وهزم يتجه أبجي بيك إرادة يعني جمعان طموح يعني يعني إرادة داعش بشكينن والهمبر ويدر كتن تاني شيء جالك شما تشابون كشتي جالك جوان تشابون الروجانات كوباني بالصبايا يعني أمكانهم بيجن بالريح ضربة سمكة بالشهيدة ويخلوا يخرجوا يرانا كذا إلى دندي غايم بيسه جيانا كوباني ضايع طبعا باجي تأثير لواري معيشي لواري يعني بمعنى قارن وبقارن وحتى حركات مثلا بنزينه مثلا بله كاك فاروق امي ورن سيرفي مجاري بله نهام دبيننكو افهي دمك دريج الشردنا برادع شويه بيجي لدردورا كوباني ددومي باش يعني براتا ام دبيننكو تبيش كتن نج علي داعش نج علي يبيجي واتشنا بويا توكروج لما فانت فيك تشوا دخويني تينا جشتن بله يعني نها الشر لباجار كوباني دوميدنا برا يبيجي وداعش دا ام دبينن كو تبيش كتن نج علي داعش ونج علي يبيجي دا تشيبويا باشا افيك توكرج لما فانت تشاوا دخويني هذا راسي لا تشيبويا ما زختك ما زنده ما يبرا يعني استهانات بتشتري رسالة معاطي اماكن والاستهانات بروجي درجي نكن وروجي يعني بغروجي اللي مثلا نارن داعش ويدو الى لا ما بشكيله يعني لا بندي ما بدا مال موارد ما بوشتك الرجالات كوباني قال بندي ما بوشكون رجالات كوباني قال بندي ما بوشكون وحتى إداري جرالوش وكتش وحسن ماولا وجبني قراغي جبني ده يعني باب راسي يعني تغيير جماعة دلي هم بيدفعوا هم هجوم ادراجي لا براسي داعش يعني ترجع
عجيماي بدنا يعني او ناجي يعني الخط بلش بدي شيء يعني اراده كرديه يعني اراده كرديه داعش بتضرب بتشندر جبل وانا ذكروا مثلا النهارده جيش حار حيشتي دولة عملت او يعني بناء حيشتي كتايد قابل وقت دولة عملت ما كانوا بيشكل بكوبا نمشينا انا بشكل تاني بتشتيجي باخذ يعني كوبا باخذ ده افداش افهزته يعني بالنقطه الجزئيه هي كوبا مثلا رد هذا كذا لا وانا زرارك بجنة ما زرارك ترسيت لنا كما ندخل كمان هجرات شدنا نزاع شدنا يعني كل يعني في حالي هذا بمعنى إرادة كردي وكردستاني لكن هذا يعني نجم هذا كو أداء يخوي هوني بمعنى لعنبر داش كو تحسن كان كو استقرار السياسي كان هذا حرب مجلسها وعندنا نظرا اتفاقية هزيرة براسي يعني بله كاك فاروق جالية كيدي ام دبيننكو اوبراسيونا بيف جوهرتنا ديلاندنا برا عشوية بيجي هبر دوامة اونو كروجنا مفانتا اقاه الجم وهنا بيج هشتي كودر اوبراسيون براسي لما الصلاة فشل الصفقة يصير الجمعنا وانجي كشتي وان الجمع ويصير جمعنا وكاسن وانا يعني مهمجي هذا الفشل على اساس رجع الزيادات هذه رجع الزياجي هجومك يعني تجاره ما تبالغ سلاح كيمازان دخلت يعني بتقدر وانا فار بعد عجمارة فار رابع رات الجالتاء تاثير الزبين بركي بلا تفكر لا يستطيع او هنا نظري ما يعني ككردا حد انجمام جبركو كوميتاونه والناس داعش ده او وسطنا هين بقارب كان جبركو او سلطنه محلي يعني بمعنى عشائري ومنطقيا او انا يعني بمعنى التسليم نادنا لبردوام الظواهر ما كنت بفرق يعني هي الصبح ده الشباب لا يعني تشكي طبيعيه رجل تابع شباب يعني هون الدوري يعني برزغريك جاليه كيف ما يجاليه داعش جاليه بيجي كو اوبراسيون بسرنا كيف حتى نها يعني برزغريك مشكلة جاليه كيف ما يا كاك فاروق يعني دبيجن كو داعش جاليه خو هنجتا دردخيك و اوبراسيون بسرنا كيف رايه تسرتشيا دراسي يعني مسيرة ما وبريارة ما بجهزن لشكري دامش بجهزن كو مقاربة حل مسألة كتكن بالتشاكي وبمعطياتي هنا لسال عرضي بسال معركات جدا يعني مثلا بري عبدو حطيت شتاري داعش الجمالي تريد هنا في اما دفات شلو حي ساعتي دويدة ده أمير يعطي من جرتنا وأمير يعني كانت المهمة يعني الرد معطيات مثال عرضتين وردن أجي تأثير الأداء كده برأسيك وقت خلقت كامل يعني حريمة أي تشتك بريارة وان داس باشترى كذا ويعني حابة اليوم تحمل كي جواز الاتباع كده بله انها السر جيانا روجانا لباجار كوباني تالي كاري درباسي كوباني دبن يعني بريارن هبن درباسي كوباني بي تجمر بدي خياكرن براسي قاعدين جهاد بمسألة تجي بتري جهاتك بتري يعني رخصنك بركي دفاع عن صداجي لرواجي يعني بتركيا خازن كو خدمتك دوري إغاثي بكن لا أبريكيني هنا بقيتها ياك جي سربا وحتى مرة مجبور بجهاتي هنا كنت خازن يعني بمعنى إغاثك كوباني بمعنى طريقة كوباني ربكن أو شيء مثلا جهات معين قد يكون جهات الأوبوزيون هذا أو جهات جوا مرفوضة لجان أن قسم إدارية مثلا إدارة خلينا كوباني كنت مثلا أسايش به يعني أنجمانا قال رجابي كردستاني يعني أبناء حساسية من بري منطقة تأثير لأداء إغاثي كريه ما جمازة يعني جبرة بجي تشتي هنا كو هيدي هذه أنه مصالح يعني برجوان دي خلقية وفي شروجة خلقية ذكر ربط بفحص بكن جي مرسلة الشهري ومرسلة حساسيات بمداري يجب يعني الأشجاري وبنفس الوقت ترسى إنسان يجي كوكوارده مثلا عادل يعني بمعنى مكة دماغ مرسلة حسابات حساسيات فاروق حاج مصطفى رجنا مفانج كوباني تمربوي سباسيا بجدارياتكم
خو نشاندانك ji bo piştgiriya Kobanê û şermezarkirina ew kiryarên tên kirin ji bo guhertina demografya devera Kurdî ji aliyê rejîma Esed û Daişê li welatê Lubnanê û li ber Komîsyonayekî Tiya Ewropî hat li darxistin. Doh di binbangan û nertiyan Cûmenan Şîmaniya Kurdî li Lubnanê demjimêr 12 nîvro û ber Komîsyonayekî Tiya Ewropî xwe nîşandanek birêve çû. Ew jî ji bo şermezarkirina ew kar û tawanên hovana yên ku di derheqê gelê Kurda tê kirin ji kuştin û girtin. هروها او کریارین تین کرن جبو گوهرتنا دموغرافیا دورین کردی جالی داعش و رژیم اسد و جبلی او کمبون خو نشاندان وکه پشتگریه که جا او راپرسینا و بریارا و بداین جالی پرلمانا هرما کردستانی درباره مافی چارنوسی و راگهاندنا دولتا کردی رخصتنا دولتا اسلامیه تروریستی ابناو داعش تناس کرن لدورا اخترین یاد کوال گندوارین کوبانه 5 جوانین کرد اعدام کرن درباره وی که دا برپرس فرمی جبهه الاکراد احمد حسو جا اجانس نوچه ان را تکس کربو حسو سربار کربو کو ده و دما درکتنا او هر 5 جوان ج دورا خو جبر دهاتن خوستن جالی داعش و بتومتا کو او الی گرن جبهه الاکرادن او هاتن گرتن بشويكي هوفانا هاتنا اعدام كرن لاليكي دن ولغور جدرن دهندري جبهه الاكراد داكو اوان وبشتغريا شورش جران كارن جاركدن دست خدينن سر باجاروكي الخرفتلي يا بسر باجاري اعزازي بشتي شركي جران بدعشره تزانين کو به هزاران جگل کرد لوان دوران به تایبت لگندوارن حلبه و به شوی کی نچاری هاتنا پنابر کرن او جیج بو گهرتنا دموغرافیا دوری لسر دست رخصتنا دولتا اسلامی داعش رژیم اسد چالکوان کرد هیثم حسو جزندان خو سربست بردان پشتی سالک و 6 مهان جگرتناوی لسر دست هزن اولهیه لپارزگاه رقای ددمه وگراندناوی ج ترکیه 2 جزندان عدرا یا لباجار شامی سربستی هات بردان هیثم فرحان حسو جدایکبونه سال 1908 انا و خوندکار زانکویا ادب یا بشه زمان عربی سال 60 انا و هروها حسو اندام ائتلاف جوانین سوابو و اندام دست پیشخریا گلری جبو پاراستنا گلانا سروک نوحیه کوالسیون اجتماعی اپوزیسیون سوریه هادی البحر را گهاند کوهن بریار نه درباره پنابرین سوری یعنی ترکیه استاندنا هادی البحر لسر روپلا خوایا فیسبوکین ویساندیا کو دستیا خوندنا بلند لترکیه بریار دایا کو همو وانین خوندوانین سوری یعنی کو دزانین گهن سوری دا خوندنا خوا تمام کربون ور بگرن و بوی آوای دریه خوندنه جو خوندوانین سوری را بفرهی و بآوای کی باش فکر بحر داد زانین کو بریارک دنجی هیا کولگوری و بریاره خلک سوری به پاسپورتین خوا ین کو دم بسروان دا درباس بویا دکارن درباسی ترکیه ببن لسر ما في نشتجيبون جي جبر چنديا سايند نبرا تركيا ويكيتيا أوروبي بر برسياريا ريفبرنا كاروبارين بيانيان جي ريفبريا أولهي جبو بريفبرنا كوچ كرني يان نوهاتيا وكوستن وجبر ويكي ويكارتين ناسنامين ين تايبت بسوريان لتركيا بين درخستن چافکانیان چالکوانان اپوزیسیونا سوری اشکره دکن کو هزن چکدارین گروپین اپوزیسیونی شوین شر خوا به هزن رژیمه و حوال بنزن وی لدورا قلمونی استراتیجی لباکوری شامه گوهرتسنا هزن اپوزیسیونا سوری ایدی هولا کنترول کرنا باجار و باجاروکو روبرن برفره نادن و لشونا ویکی کمینان جهزن رژیمه و حزب الله را وددن یانجی ایریشن جنشکه و دبن سرناونت و ریبندین وان و پشتی اپراسیونان یکسر لآسیگهن خواه ودگرن چالکوانین اپوزیسیونه لهرم جمدیای را تکز دکن کو افشوین کمینان و ایریشن جنشکه و باشترن و فشارک مزنتر دبن سر هزن رژیمه و هوال بنزن وی و زیانن گرانتر دگهینن وان هزان
هروها چالکوانان د داخویانی که دراگهاندن که انجام وان کمینان و ایریشان بدهان چکدارن رژیمه و حزب الله لبنان لدور عرسال هاتنه کشتن. هروها جنازین گلکان جوان دناف دسته هزن اپوزیسیون دا هنمانا. شروع پفچون دنابرا هزن ارتش آزاد و چکدارن حزب الله لبنان لسر سینور دنابرا لبنان و سوریا دا درکتن و تدا کشتن و بریندار کتنا. اجانسا فرانس پریس لسرزار جدرین امنی لبنان را گهاندن که جروجا شمیه و شروع پفچون دنابرا هزن ارتش آزاد ین سر به اپوزیسیون سوری و چکدارن حزب الله لبنانی لسر سینور دنابرا لبنان و سوریا دا لدورا دکوا دنابرا عرسال لبنانی و قلمون یا سوری دا بردوامن. روانگاه ما فمروان لسوریا اشکره کر که ده انجام وی شریدا 16 اندامین دناوا حزب الله لبنان دا و نه چکدارن جبهت النصرة ین کل کلک ارتش آزاد دا شردکن هاتنا کشتن و هجمارک مزنجی جهر دو آلیان بریندار کتنا. روانگاه هروها اشکره کر که حزب الله لبنان خوش با اپراسیونک برفره لدجي هزن اوبوزيسيوني لدورا قلمون وزبداني ين سوريا آماده دكن. گروپا اسلامی بناوی جبهة النصرة خوجی چند دورین باجار دیرا زوری و دکشینن پشتی نسرکفتنا دانستاندن دنابراوان و چکدارن دولتا اسلامی داعشه دا. روانگاه ما فی مروان لسوریه را گهاند کوچکدارن دولت اسلامی آلاخوا لسر چند بارگهن جبهة النصرة لباجار دیرا زوری بلند کرنا پشتی وکشاندنا اندام جبهة النصرة جوان دوران. لهین شروع پفچون دنابرا هر دو آلیان دا لچند دورین دن ین باجار بردوامن. جالیه که دن و روانگه اشکره کرکود انجامات تقین اوتومبیلکا بومبکری لسر ریگرکا چکدارن داعشه لباجار دیرا زوری 13 کسان جیان خوش دستانا 8 جوان ولاتین سویلن. اوک شاندنا چکدارن جبهة النصرة دوی دمیدتی که سروکیوی لسوریه ابو محمد الجولانی لباجار حلبی و باکوری سوریه مرنشینا اسلامی را گهاندیا. لسوریا و لدورین جدا شروع پفچون و توباران کرن بردوامن که دوه لگور جدارا سوریا ما فین مروان نزیکی 165 کس هاتنا کشتن. هر جهزن رژیمنا و هر وها کتیبین اسلامی و هزن کردی ین بسر پیدیوا لعالیه که دن وزیر دادی امریکا ایریک هولدر ترساخوا لسر هف کرنا گروپین توندراو لسوریا درباره چکرنا بومبین پیشکتی را گهاندیا. تعزیزات عسکری دوه نزیکی 165 کس هاتن کشتن لسوریه دناوان ده 47 جهازین رژیم و آلی گرینوی و 76 کتیبین اسلامی و کتیبین شر و انیت النصرة و هزین کردیین بسر پیدیوه. لباجار حلب تنه 19 کس هاتن کشتن 5 جوان ده انجام شر ده و 5 جبر توباران کرنا برمیلین تقینر. هر وها دو چالکوان ترمیوان هاد دیتن دکیس گمار دل مساکن هنانو و سه زاروک لباشور حلب هاتن کشتن. لدردورا شامیجی 19 سویل هاتن کشتن ده انجام شر ناف براهیزین رژیمه و حزب الله اللبنانی لآلیکی و کتیبین اسلامی لآلیکی دن لملیحا و قلمون و غوطا روجلات. هر وها لدیر زوره اوتومبیلک بومبکری تقیا و 8 کسان جیان خواد انجام دستان. شروع پفچون بردوام بون لهمو باجارن سوریه گوهر لدرعا و حمای و لاسقیه جی نیزیکی 11 کسان هاتن کشتن گو 4 زاروک جی دناف دبون ده انجام شران ده یان جی توباران کرنه. لپارزگاه حسکه ماینک با اوتومبیلک تقیا و ده انجام ده هر دو سواره و اوتومبیل هاتن کشتن لسر جعدکه نیزیکی گنده الحمیس. کوبانه باجار گوبویه بحثا رو جوه جمارا مزن بحراوی جی هبو گو نه شروانین یپک جیانا خوش دستدان ده انجام شری لدجی دولت اسلامی. لالیا کی دن اگرم بچاوه دولتین درور بنرن گو وزیر دارای امریکا ایریک هولدر
دلگرانیا خویا تند راگاند لهمبر گروپین اسلامی لسوریه درباره چکرنا بومبین پیشکتی. لگور زانیارین مدیایی دزگهین هوالگری امریکا دو گمان دنا گهنک چکدارین یمنی لسوریه کارینا امیرک تقینر پر بچوک چه بکن و گلکی پیشکتی. او جارای کمینه گو برپرسکی امریکی لهبونا کسین شارزار دواره چکرنا بومبین پیشکتی در سوریه مکرته. برس دمینه حتی کنگی کریزا سوریه و هر روز هجمارک دن زیده بکه لهجمارا قربانیان دبن بیدنگیا همو آلیان. با پروگرام آرک بهار درویش. جدرك أقدار لوزارة بروانية أمريكا أشكردك جو كشتنا أبو بكر البغدادي تند دسلاتا سروكوماري أمريكي ديا أجر هات وفرمانك بدا لگور نوچه که اجانس CNN جدرک وزارت بروانی امریکا اشکره دکا کو جیب جیر کرنا بمب باران کرنا بالفرین به شوفیر بمبستا ارمانج کرنا سروک دولت اسلامی ابو بکر البغدادی تنه سروکوماری امریکا باراک اوباما دکارا و بریاری بدا و جدره تکسکریا گو تو کس نکارا به رازمندیا سروک امریکا و بریار جیب جیبکا اجبرکو کشتنا بغدادی و ناگرا بو سرکردین لشکری اجانس آمجه بوه که کریا که وزارت بروانی امریکا ده هولاوی های که دا که نویسه که بشینه جه اوباما را دا که دخویانیه که لسروی روشه بده. برینها امریکا را گهان بو که خلاتا $10 ملیون پیشکشی وی کسی دکن که زانیاری لسر ابو بکر البغدادی بدا دا که وی بگرن. پشتی تکچونا روشا سوری بهتر جد 2.5 میلیون خلکن و لسر ولاتن در دورا سوری پنابر بون. هروها نزدیک 123,000 کس بر بو ولاتن اروپا و چون. درباره وی که دا بردفکا کمیسیونا بلند یا نتوینی گرتی ملیسیا فلیمنگ ولاتن اروپی هندان به پاروکرنا ارکن پنابرن سوری لسر شانن خوا. ملیسیا دیار کرکو گلک ولات سمینا بلغاریا، یونان، روسیا و قبرس پنابرن سوری لسر سینور خواه ودگرینن و اویک بویا جه دلگرانیا کمیسیونا بلند نتوینه گرتی دا. ملیسیا هروها آمجه بویا که کر کتوی پیشوازیا پنابران پیوسته همو پیدوین جیانی هروها درفتن کار و خوندن جوان را دابین بکا. لگور دیپلماسی ناو دولتی کو بریارا ایرو انجمن اولهی ناو دولتی دو بریاران درباره درباس کرنا آلیکاریان مروی با ولات سوریا بدا. اجبو گهاندنا آلیکاریان جبو ملیونان جسویلان لسوریا بریا سینورین ترکیا و اردن و عراقی. دوه روژا اینه هند دیپلماسی را گهاندن گو انجمن اولهی ناو دولتی روژا دوشمه و بریارک بگره برخوا. گود بن و بریاره ده ویره بده آلیکارین مرووی در باسی سوریه ببن دریا سینورین ترکیا، اردن و عراقی. دوی درباره ده سروک انجمن اولهی رواندی اوجین ریچارد گاسانا روژا این ایواری گوت ام گلکی نزیکی رکفتنک گلکی باش دبن. جالی خواه سفیر روسیا ویتالی چورکین این سباهی گو او گلک گشبینه و دیار کر گو تن دخالمانه نمقبولن جروسیا را. اوالیکاری وید 4 خالان را در باس ببی. دو جوان لترکیانا باب السلام و باب الهوا، خالك لعراقي العربية وخالك لأردن الرمتا. تزانين گلگور آلیتک چاف دیر کرنه و کمیونن آلیکاریان و بین گوهستن لسر سینوران و آگاداری و بدن دستلاتا سوری تنی. نتوین یگرتی دو باوریه دیا گو ویشه وی خوارن و درمان و بگهن نافبرا 1.3 و 1.9 میلیون سویل. زیده تریوان لدورین دبن دسته اپوزیسیون دنا. لگور ناواروکا ویره کفتنه اگو اجانسا فرانس پریس کوپیک جیور گرد گو انجمنا اولهیه بریار بده گوری خصنین مرووی وان هر 4 دریان باب السلام باب الهوا اللي عربية والرمتا بكار بينن جبو گهاندنا چجور آلیکاری مرووی بی و دما ویره دانه 108 روژن درش کرناوانجی ده دست انجمن اولهی دیا. ده داویه ده او بریار تکزدکه لسرویه که گودوه هلوستین دن بکار بین اگر نریز گرتنه که درکت جهر دو آلین شر. لی بگو ترون کرنه که بده در بار شوین وان هلوستان.
هجای گوتنه دوی درباره ده دوی گو بریارج انجمن اولهی درکوی و روسیا دکاره ریل بر بگری. والگوره نتوانیه گرتی یا گو 4 راپورتان درخست دوی درباره ده گو حکومت سوری تنده بچافدیر کرنا آلیکارین مرووی و دانینا آستنگین بیروقراطی و بلاولا جبو درباس نبن. با پروگرام آرک بهار درویش. تەوی ڕەوشە زەحمەت یاکو ڕۆژئاوای کوردستانê têde derbas diba bi taybet ji aliyê elektrîkê ve. Lê hejêkerên futbolê nexwestin ku ew xwe ji temaşekirina cama cîhanê bihêlin û ciwanên bajarê Girkêlekê dibêjin ku bi temaşekirina futbolê ew li hev kom dibin û hinek êşên xwe ji bîr dikin. تەوی ڕەوشە ئاوارتا ئاملەتی ڕۆژاوای کوردستانی تێدا جی چێژ قوتبوونە ئەلیتریکێ و برچیبوونێ لێ جوانان هەوڵ ددان و ژیانە خۆ دەرباس بکن و خۆدەستوەردان نەکەن دێ پالا جیهانیدا یا لیگا فوتبۆلێ جوانن گرکێلەگێ تەماشای ئاماچا دکردن دەریا پاور پۆنتێرا بۆ vêjî me çend hevdîtin van kesara li dar ê xist hist û radbînên xwe hişkere kirin. عرض مدانية خدمتك ايش خورتي مرش كسي مرة ام تشيكي سيرفي ضغطا ملطي متيرد مشي ام خورتي وهم ام تشيكي على الاقل وقت مباراه هم هناك ام خجبير بكن اصلا قالك الجمع هنا كهرباء نينا عالم بكهرباء شاشات نين كروت نين عالم المالي خد لي بحسين ما تخص ام خدمتك ايش خورتي خورا كسي ماي غير يتشي ام ابوك رساله ام جوار شين ام بجن هي ولاطي ما بحاجتي وي خورتي من البيدري حموت الجمع متوفره حموت الجمع هي عم بزوب خنا دسيها بدوده ايرو از هم مشجعي الماني ما وام خوازم ايرو المانيا جيب ربحي اب طبعا اب ريكاريها اب شاشها كر ازوجه مسؤولي اتحاد شباب وطلبه بارتي تنسيق نقابه بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا ده وبارتي ديمقراطيه بيشفرو مكاريب وواجه امنان مشاشا او امنان ما خورتا خدا هفدو مكاريب متشكي هالو دكيله جديده بك خورتي مكاربن بدري حاجتي 1-0 بربحي عمجي عطنا داري مباري كيف خوش شبابه ساعتها وجه خوش سر قناه زاروس وعمجي فرنسا وكان ومشاركتنا جلور خازن شكاري وريك اعلام وعجواك وخوش ناف خورتا خازن عاف مونديال جي سركفنا سورا سوري بي وملطي مجي كيف خوش يبيني ان شاء الله 6 صال بشتي زحمتي بينن زحمتي قالك علي عبد من علي ابو ريفا علي قالك زحمتي علي هي كهرباء افي درست خوازم كيف خوش يا خوخ بدون خويا كرن يرو يعني براستي ازقلكي مبسوط ميرو جبر المانيا يعني متقود 2-0 بربح براسي بس ارجنتين قال لك خوش ليست راس خوش ليست بس المانيا الحمد لله بنجم اخوي قد زي خوشك يعني براستي قولك قلقي خوشاني واز قلقي كيف خوشم واز في بيروز بهاني از كينم حركه يقرا المانيا يعني هروها پشتی بسرکتنا المانا دماچێدا گفتوگۆ نابینا جواناندا پرچێ بوون. خێلێک هێفوشاهیت کاکا گرکێلەگێدا بەردەوام بوو تا تالیا شەوێ لێ مخابن بن قوتبوونە ئەلیتریکێدا. بەرزان حسێن تلڤیزیۆنە ئارک گرکێلەگێ. تەوی زەحمەتیاش لێم دبینن کو بسەرکەتنە ئەلمانیا گەلێکی کێفا گەلێمە هاتی ئەو کەسێک گۆ پشتگریاوێ دکن بەرێ تەمشەوان هێژا بوێن و چەی ئەمێن و چەی خۆ جاردی لە بیراوە بینن. انجمنایا سدانیا کانتونا جزیره سایا لشکرکرنا نچار پسند کر و انجمنان اجتماعیا کرد لسوریه او بریار رد کر. شریعه پگی و داعش لروش آوا و روش هلاتی هریما کوبانه دوما و پروسیا پفگوهرتنا گرتیان دناو برا هر دو آلیان دا بردواما. رژیم اسد چالکوانه کرد جزندانین خبردان. سروکن نوحی هف پیمانیا اپوزیسیون هادی البحرا خوندوانین سوری دکارن دزانگهن ترکیه دا خوندنا خواه تمام بکن. لسر سینور لبنان و سوریا شردنا برا حزب الله لبنان و هزین اپوزیسیون دا درکتن. جارکن و چه جور هاتن پیشکش کردن هر آزاد بجین.